Page 462 et 463 ka tafsir al-Qur'an de sura 39. Faman azlam ala foto do tonyude mimman kadaba hayti on fendo ala Allah libe hore Allah wa kadaba finni bisidiki gonga kan ede jaahu to mande ka arimo alaysa fi jahannama ekere wonale kandirite jahannama mathwan werde lil kafirina wonande heferabe woni walladina ben walladhi on jaa ardudo bisidiki e gonga kan wa saddaqa bihi o gonginika ulaika ben humul muttaquna hulobe Allah ben lam nodan be ma yasha'una kala ko be falete ko inda rabbim ko ka jomi mabbe dalika dundo jazaa'ul muhsinin won joddi moƴƴinoɓe li yukaffira Allahu fi Allah to itta anhum e mabbe aswa ko buri bonde alladhi eden golle amilude be golli wa ajziyam o yoba be ajram joddi mabbe ndin biyasani ko buri moƴƴude buri labede alladhi eden golle kanude be lati ya'maluna hibe golli alaysa Allahu yalla wanali bikafin ko wawdo yunude abdahu jiyaado makko o woni wa yukhawifuna kabenu hulbinirdema billadina din sanamuji diben rewde min duni ko hewta Allah ومن يضلل الله كلا مال مجني فما له هبنتاك من هاد إمرد فيونو ومن يهدي الله كلا مال فيوني فما له هبنتاك مكاد من مضل إمرد مجنو يلا فيونين وفيونا نائن آمين أليس الله يلا ونال بعزيز كوتيت دو ذين تقامن كو جل تكادي أوني ولئن سألتم والله سألن دكبه من خلق السماوات كمون كتاكي كمولد والأرض إليدين لا يقولون والله بيتتم الله كالله قولي بأفرأيتم إيتلا ما تدعون ديدو دي وندريود من دون الله كهوتا الله إن أرادني الله سي الله فعلنا ملم بذور اللر هل هن توسرين كاشفات ضره تواوي هنشد اللر مكون ديتا أو أرادني ما سي الله فعلنا ملم برحمة يرمين هل هن توسرين ممسكات دوا وجهتاد رحمته يرمين مكون قولي حسبي الله والله ينيلا وغينا نيلا عليه كمكو يتوكل المتوكلون ونكو هانا هولور دي هولور قولي يا قوم كونو يمبي عملوا قولي على مكانتكم يدو قولي لمندي ما يدو نكولي مودون دين فوكو غوتون فوكو فيرونغون سلي إني من عمل ميدو قولو دي فسوف تعلمون أري أنه من يأتيكم بارتدون عذاب التي كسي هوين إدمو ويهل جيبو كداله إدومكو عذاب التي مقيم نيبود ويلت لدال إنا من أنزلنا من جيبين عليك إدوما دا الكتاب دفترن للناس ونندهم ببين بالحق سبقونغ famani tadakala fewudo fali nafsi yoandu ko hore makko fewani waman dalla ko non kadi kala majjudo fa inna ma yadillu yoandu ko majji ko alayha yanta e hore makko wama anta wanali alayhi medo be bi wakilin ko fawti dobe Allah yatawaffal anfusa woni ko ni hunnude wonkeji din hina mawta sangade di mayde jandende walla tiyeki wonki lamta mutki mayali fi manami atawki no kan der do engol makki kin kadi ko kankoni ko hunniki famsuki o jogito non Allah tiki wonki qadaki o nyaawi ala hay hore mon almawta maydine wa yursilu akita al-ukhra diya wonki hedditidi ila ajalin din kadi yaha ha ila jal musamman wi angal inna fi dhalika ande woni dum do la ayatin mandeji le qawmin non dembe tafakkaruna bin mijito amittakhadu ka be jogitike min dunillahi ko hewta Allah shufa'a weldidi kafididi ulwi awalau kanu e haystewni dilatike la yamlikuna di maradi wawata shayna yahunde wala yaqiluna di haqqilta uliyata billahi kalawdan ash-shafa'atu tafarrana jami'an de dendangal law ko kanko dani mulku samati la magol kamulini wal ardi lidini thumma ilayhi raftiko faade kama ko turjawun woni ko ruttete don wa idha dhukira Allah si indallanden jantama wahdaw kanko tun isma azzat ay ko du woni hino nyirbindo hino yufa mono qulubul ladina berde billahi yu'minuna tawbi gumina bil akhirati lahara wa idha dhukira si jantama alladina inde din sanamoji de berewata min duni ko hewta Allah idha am tawayo kam yastabshiruna hibe welto wewla boliw Allahumma ya Allah fatura samati sinjudo kam molidin wal ardi leydinde alimal ghaibi andudo ko wirani wa shahadati ko woni kene anta tahkumu ka woni nyaawo bayna ibadika kun jiyabe madabe fi ma kanu fi kon ko belati fi mudu yakhtalifuna be lutundira Allah nyaawo
ولو أن للذين هرهنا ودنو بي ظلموا تونيب ما في الأرض كون كاليدي جميعا دندانغال ومثلو إير من كدي معه وقت دادي مون لافتدوا به هره بوكلينو سطرغول دون من سوء العذاب موديل تبوندين يوم القيامة يند دارغال وبدا لهم فين نبي من الله مودك الله ما لم يكونوا